Idgan ditama, di tanah kemudian Espiritu terbitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus di toko, abi keginaban di kenengan, abi kepisan di Espiritu terbitua, miampai na Yesus sabe-abe. O miampai sundubanu. Tabinay kang abinsan pamago na timong toko, de panamazangan Sancti Michael, tadang minggu bay na diti. Tadang minggu na paditi, tadang minggu na bay na paditi, nga tadang minggu kedua, de timpuh kapagandadan. Kita toko iha dian, pandikit, iso nagi, ti inu, padikitan bago iso dian, amihan na padian nga ikakamoy da dian do kaginaban, candle of love. Jadi kemazon, tiyan na po kalamazan dami sa toko da bayan na paditi nga magawit na toko do mintong, do kaginaban, sebagai do iso titak do Tuhan, iabasi ko zo di kapasizon na toko. Tadi itu pinangabi, kano mangakon do sa ngabi do toko, kapapaton da takon di do toko sundi, da mamalamay di katabatan tahom lati tabitua. Mga kunzo, da di kiningan tabakas, da Diyos zo ito pinangabi, donok midoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, amidbos ngabi ko, idunoy naiman ko, amidunoy ako nangazan na bimang. Mazana sa ko, mazana sa ko, mazana lahasa ko tagazo kozo. Itinapogi do makinsian zodi Mary. Ia bitua pentiam musa hangay. Sababidita sab sang tingavi. Diezu tapinay ngavi. Do sumambayang montok dogo. Dari Tuhan kiningan datoko. Kikasianan na dada datoko i kiningan tabakas. Mamahiyang do sang ngavi datoko. Magawit datoko re keposisyon selajul. Amen. Tuhan, kau sianai no. Tuhan, kau sianai no. Kristus, kau sianai no. Tuhan, kau sianai no. Tuhan, kau sianai no. Kano sumambayang. Oy kiningan tabakas kozo tabin sianan. Ay sunada do tangangazan don tanak do katabon do sentop di muzo. Id kagaman do tumuka di tanak no. Nga ikay hanza do kabahan don surga. Manak nandadagay do kaswangan lay kapikawangan di sido. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanak no. Imamamasya mamalintam yang padiyaw. Idi kapisan di Espiritu tubitua. Kinengan bontok sa hihinaid ay soko puson. Amen. Pembahasan mantat buk di Profeta Baruk. Oi Jerusalem, uzado obasanu do katangaban kesusan. Basano ikabonusan di kebontugan di kinoingan do sohihinay. Pohopoto diaw ikuhib di inuhi di kinoingan. Pasigaw isiga
di kabontugan, di taiso kapupuson, doy di tuhunu. Tukigi ginavo kinoingan, dapapakito, doko gingahanu, doy patitikid tinaw, idsaw datawan. Tuin pangan, pamungan diaw sohihinay di kinoingan, nga bibabasan maza do inuhi, om kapantangan maza da kapatahakan sondi. Tungag oy Israel, Jerusalem, ingkakat doy takabas ngavi, om mintong nadamponong id kahisaon. Intangan ni tanak nung ngavi, do natimong vago, mantad kotonobon, om kahisaon. Mantad pinanuan di sanghun tabitua, ongon siko donondom di kinoingan iziho. Sundung dam ninintana iziho, do tumining kizad diyaw, miyampay sangot ngavi o manananud. Do bayno, oviton di kinoingan iziho, gumuhi doy diyaw, miyaga da tanak laja, ngavi oviton gumuhi, id kabontugan. Tu nakapanu ikinoingan do antazon, do taiso iso nuhu takawas, inuhu tongasibo au opupusan. Do hitan isuok ngavi, do mamadadi di tanah do antay, moy dakanu i Israel, do mamanaw id kaumohigan, do sibo di kabontugan di kinoingan. Om ikatahunan ngavi, om patitikid kazu tongit, manaki do hinungung montok do Israel, mantad susu di kinoingan. Tu patonudon i di kinoingan o Israel, do it kaandasan, maza di Ninavaw, do kabontugan daw. Miyampay do kabinsianan, om inuhi daw, om manananud. Ibos di Tuhan. Sangkono di okoy mazan ngavi do kinaladya di Tuhan, montok do tokow, tototopot no doon sikow tokow. Untuk pahapaso di Tuhan o Zion, damantad ko ipanan, miyaga ko'y nipin no po i. Dadi kabang na tokow na ponu miyampay tiyak, idmunong na tokow o hozo ngawi. Ikapil ngavi sondi minobos. Sangkuano di o kaimazan ngavi do kinalaja di Tuhan montok diho. Sangku o kaimazan ngavi do kinalaja di Tuhan montok do toko. Tototopot no do ngon siko toko. Pahapasosikoy oy Tuhan, domantad ko di panan dagay, miyaga da papas ngavi itana tatu. I ngavi mananom, idlomo ngavi. Humozo i do ontok mongomot izyoho. Humabus izyoho, napanu do lamo, paingovit do hinso,
montok potonamon. Gumuhi izyoho, naponu dahozo, soing ovit da binakasan ngabi da nomot diyoho. Pembahasan mentari suat di Sancti Paul di Tuhun ngawi da Filipi. Patitikit timpo da sumbayang zo mutak sa viavi diozu. Sumbayang zo biampai kandasan memundom do ingkuo ko do mananakadai do papatongkop di abal tabasi. Damantad di tadaw, kumuisan diozu, doon nakongaw di. Gisom na dabay no. O tumbasaan zo, do pintong-intong, idi songhun, i pinapatimpun di tikalaja tabasi do idiozu. Do pongo iti, do ontok, koikot i tadaw, di Kristus Jesus. Kayo ikinoingan dasang ko kahahangalo ko Diyosu sa biyabi guminavo Diyosu miaga di Kristus Jesus do guminavo Diyosu sambayang ko no po nga do mazogazo no da o pagiginavaan Diyosu, aw insan tumingkod, do mamauang, do tayhan Diyosu. Papahom, do talotian Diyosu, moy do kanu. Kau tomoy mo, mangintutun, do nunu, itavasi kozo. Mananakada iti Diyosu, do dumari, do ohidang, aiso hasa. Papataunda Diyosu, muntok ditadaw di Kristus. Sungyan do kadampot ko, di kawasian painggonop, di paimbuhazon, di Jesus Kristus. Doi dito ko, namontok, di kabontugan, kazan, di kinuhingan. Ibos di Tuhan. Montok di Tuhan, putuhidono ibazan nga bidaw, sabya bitinaw tugun, kung kito may di kapanong posizan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Tuhan miampai Diozu. Om Yampai Sedupan Pembahasan manta dia baltabas ni tebi tua sinuat diluk. kebentukan di dia, wahai Tuhan. Id kumopad himaton da pemerintahan di Tiberius Caesar untuk Pontius Pilatus gonol da Judea, Herod memerintah da Galilea, pinai kusai daw Philip memerintah da Ituria Trachonitis, Lysanias memerintah da Abilene, timpu da Anas Ikayapas Padri Tagazo. Bos di kenaingan minikot da di John tanak kusai di Zakaria, da doyho katagisan. Minuga di sido dumaut da patotongkap ubang Jordan, da papabal da kepodsuan, da katangaban montok di kepemayangan da dosa ngabi. Miaga di nakaswat idbuk di bobosan ngabi di profeta Isaiah. Iso oho humad id katagisan. Patondaono obazan mentok ni Tuhan. Patuhidono alahan ngabi daw. Patitikid suwak suangan i memenu. Patitikid nuhu takabas tasibo posibon. Lahan mogkohyong nongokihong tuhidon talunalun tongon tu humison. Sabi bitinaw tuhun ke kita mai di kepenemposizan di kinaingan. Ya baltabasi di Tuhan. Kasa di dia, wahai Tuhan sa Jesus Kristus. Kano sumambayan. Oy tama tabing ginapo, manong katod sa diao da pinopoykot ko da didagay di tanak no, manonabus dagay. Iti nilabaw di tidian kaduvo, mangunsop na dadagay do sumimba, do di kapamahaban ni John mamadsu, do tumongob, o binokozo di paganakan do hamin nga vidagay, na masusgoy puputon na dagay sundi, na mamalamay, di ko ikatan di pupibabas dagay miyampay diyaw. Pagkinon sa itimazari Kristus Tuhan sa. Amen. Tapi dah ngabe di koniap, tadaw kapat buhan ko padum duvo. Nadadi do dikon apat tuhun seminarian. Pinapabuzu di kepetabisan pada yang pinabuzu di Archbishop John Wong. Ya. Dari kemazon kepada apat dikon dari kauskupan toko dabay na diti. Deacon Sylvester Wong, Mantad Sakrihat, Kota Kinabalu. Deacon Terence Thaddeus, Mantad Holy Rosary Limbahau, Papar. Deacon Peter Chung, Mantad St. John, Tuaran. Sengun Bagu, Deacon Lasius Gantis,
mantad parki inobong dos dotoko pinampang apat dikon kaguman tuhun ausong ko kalati ano kaza kalaja tay ka penumpuanan sebagai the deacon ya. Ano pisbazan pada om deacon kibana gibok kendo mamahaw da father deacon endom sapo di pendikon sa pahid paghuin na dari depada kibang mahaw daga father deacon father na pangapada bagi ya deacon subay deacon na po ngakibada duboh kaya isa na pangakamoy da pemenan deacon kamasan iha na kapamahavan aw na di dadian depada tu dumadi na pada deacon isa bago na pa nga transitional deacon kamasan transit na pa tumahib na pa sebab do dizon depada megati apat deacon sabay na diti transitional deacon sebab tau we do dizon depada zaha kelajan pada deacon ngakon kami agak depada sebagai deacon apa au zaha kabasa do menemisa megadagai sebagai deacon au kabasa do mekinongo do kapagakunan sebagai deacon au kabasa do mengumau do tuhun semakit hobi pekozo au pakabasaon do menak do sakramentum do kepegiatan tu ini penga bishop sanghun do kabasa do menak do sakramentum do kepegiatan kadang-kadang suon sekian lagi do bishop ngam mempai da kasagan di sudah kabasa sekian lagi do menak do sakramentum do anu iti confirmation kepegiatan nga sebagai deacon jadi anu di kalajar deacon apa nga kabasa do memelsup baptizing deacon kabasa do megobit do communion mentok tuhun semakit kabasa lagi do menak do komini do sambayang megabayna diti mega ada ketiga separuh lagi kabasa do menempuan do sambayang hari minggu do nombor da aino pada sebagai deacon penagi kabasa do memelakat pisasaban di ais do misa belakat nopo ya nga sebagai deacon kelajan pada deacon di poin tepat kaza nga ikakamay the minister of the word menempuan the boss the kinaingan papabal the boss the kinaingan kaguman tuhon aw sangkwa anangan do makinongo do boson kakamay do Tuhan kepabalan. Ondom zopo dari sebagai deacon deho tawau, okay. Ini pa kepenumpuananku di sebagai deacon menak do boboson preaching di kumisan di kozang preaching zo minanak zo do homily boboson do sahihinait 20 menit. Awanangan tuhun. Dikon, panjang betul. Kau punya homily. Awanangan. So ko zono. Ngasungyan sudah pahus sekirhat. Transfer zona di. Assisting zo di Monsignor Primus Joel. Dari Archbishop Emeritus. Kakal pada Archbishop John Lee. Dan masuk di. Menegi tambah dagay pemisah sekrehat sebab disidagi hasangan ada sekrehat sebagai the bishop kan ni izon pada tugas ke penumpuananku sebagai the assistant di pada primus senior primus na pang menghud the schedule menghud di tiap jadwal pada ngabi pasambayang dah hari minggu mentok the paroki sekrehat
Tamay mo na pangapaswatan ko. Mega na ginati pinampang bayan na diti. Alam minggo, San Michael pinampang, Father Wilfred Atin. Limbanak, Father Gilbert. St. Augustine Kinarot, Father Jeffrey Inca. Nga, kakita na pa di Archbishop John Lee, Emeritus aw si Damimang. Kada paswatangan ko kadaw. Nakuha. Sebab kaya tako, kagumantuhon kay ha. Di Archbishop Emeritus John Lee na paditi nga, anangan si da preaching, manak boboson, homily. Semano, ay daman anaw tako di homily daw. Kay kat 4 na per minute. Jadi sangyan tuhon, ay nahan pa diha da pupumisa tia Emeritus John Lee, Miyaga ho CMI, Church of Mary Immaculate Bukit Padang, aw di mikot tumanod da misa daw. Mga jiha do ya Saint Simon nati usakrahat nati hu kamalait. Dadi ako di tuhon tumindak po mentok na misa is sengyan na misa isido. Da hari Minggu. Kemazan aw anangan tuhon do homily di anaw. Biar dia sudah pindah ngabi, biar na minit da bos-boson ko bayan na diti. 5 minit. Kakal ko pa da makinangaw ko. Makinangaw. Nakwa, sebab aysa pa da boss ko kakumay da kinahingan. Ina pa Susan diti no nga experience ko na pa, am kakal ko pa da makinangaw. Nga udizon ko Yesu. Minakinangaw ko nangko di kapabalan kaysa pawartaan pertama tino kapabalan kedua pembasahan kedua di tino deh Isai o propeta di pinabal di pembasahan kaysa di tino pinakinangonan ko Diyoso propeta Baruk ami pembasahan kedua Isai iminanuat di tapabalan ni Sang di Paul mentok disay mentok tuhon ngawi da Filipi am kaguman niya zo aw pinakinangaw sebab kaguman tuhon mikot na pada may sambayang may napasambot ginaba kasambot zopo iino aw sangko da makinangaw. Akan ka fokus da makinangaw da boss da Tuhan. Itina sebab dari kalamazan da tadaw minggu kedua da Advent iti nongo tako John the Baptist. Isay isido diti. John the Baptist na pangapinsan ni Tuhan Jesus. First cousin daw. Isida na pangakan kay minanabus, akan ka Masaya. Ano ka daw? Izaw na pa, nakaikat, na papataon na padalahan, mentok, di mananabus, Masaya. Mikot na tawbi ka daw. John the Baptist. Dahil kapataon daw ni, ano minangan ni sida? Ahapan daw, tuhon, da gumuhi da dikinaingan. Amoy na masuk sida da Tuhan, tuhon. Ami Tuhan Jesus managi nga pinauso di sida, tepat. Minakinangon ko tuhon, kiba minakinangon, kiba aw minakinangon. Jadi kemasan tabi kang ngabi, manta di pagulo pahay gisam da bahay na diti, sebagai da Tuhan, aw takaw anangan no makinangaw da boss da Tuhan. Iya na pagi da nung intangan takaw tiya Old Testament kaya, tiya book da Bible. O gumo propeta da sino di Tuhan kinaingan, manak na kapabalan ang magkakap da Tuhan ngabi da ipinhi daw Israel, na gumuhi da disida sa sabab na dosa diha. Aw no pamikinangaw. Tawbi na di ko sa
Isay pinatak ni sido. Itanak tentoy sa onaw Tuhan Jesus. Iso idaamik ng Tuhun tu pinapapak ni sido de kazu salib. Dahil minggu na bayan na diti. Minggu na advent kedua. Itiabos na Tuhan na pang mentok na tako na pang pupaso na tako na sangkwa ginazo na kaginaban ni Tuhan. Mentok na tako. Ina pagidak angko di kanitampunan da misal na tako di. Iha na pa diyan na kedua na pang diyan na love. Diyan na kaginaban. Iha diyan ko isa na pang diyan of the kansanan. Candle of hope. Kedua, candle of love. Katahun na pa nga, candle of joy. Kapat na pa nga, candle of peace. Jadi tiyaw bayan na pa diti, iho diyan do kaginaban, pabasaw na tako. Do songkwa ginasa do kaginaban ni Tuhan na kapasisan na tako. Tamay mo, do guminabay sila na tako. Nga sa tako, ingkuha na respond na tako. Kapoy man tako nang ko na kaginaban ni Tuhan na kapasisan na tako. Nung apoy manan tako, di Tuhan na kapasisan na tako. Nung apoy man tako na kaginaban ni sila na kapasisan na tako, nga sa tako, sandi patut, sa tako panogi nga, guminabo, montok tisa tisa. Giginuminabo kanang ko da sungkad tukad no. Guminabo kanang ko da tampinay no ngavi, walis no, tanak no zo. Sinaban sansabo, bain tepat nang ko, da guminabo ko. Nung guminabo to tepat ko, da mentok tisa tisa, tamay mo nakibada pibabasan na paganakan, tamay mo nakibada pibabasan ng community na tako, tamay mo nakibada kandasan, joy. Anong intangan to ko, pulisaon to ko sa komposisyon na to ko, ako pa natin isang ko naganap. Itya, kaginaban, nakapanumpuan na to ko na kaginaban, ng komposisyon na to ko diti. Amihan na pagi, natadaw ba na diti, nagkalamazan na tadaw minggu kadubo, natimpo kapagandadan diti, kadasam, mindad to ko na kay katan ni Tuhan Jesus, the Christmas, the timpo ni Taubi ng kosa, imbosyan to ko, tiya kapasasyan na to ko. Kumazan na pang kinaman to ko na manampasi diti kaginaban. Tapot sasaw na boson, na pada iti, na eklisya, sang tipo at papa punagi nga manak nga bidata ko nga biditi, papoyo, papondom na to ko, kaginaban. Nga di kapasasyan to ko, kaya to ko, kan kasi sinang Amina pagi na bahay na diti, iti asambayang na paditi nga sungabian to ko, hapan na eklisya na sumambayang manang katawad ni Tuhan sebab na kaginaban ni sido mentok na to ko. Habib ko so, na kabasa to ko na da, momit na kaginaban ni Tuhan Jesus sandi, na manampasi di na kapasasyan to ko na tikit ta daw. Jadi kano, manang katawad ni Tuhan sebab na boss to bitaw daw diti, kinamay to ko na to, tapat ko so, na mamalati diti boss daw diti. Sabi bimikakat, sumambayang toko da katunudan na katumbazan. Sumabian, o tumbazan zo dari iso kinaingan, itama tabakas, mlodo do taban tana. Dosabi kanunu o kito o mao kito. O tumbazan zo dari iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tuntoy soon, nanak di kinaingan, nanak di tama da paguhus sabi umul. Kinaingan, mantad kinaingan, tanabaw, mantad tanabaw. Kinaingan tatapot, mantad kinaingan tatapot. Nanak okon ko tinodo, sampimyonsi, biyampay di tama. Maza di sido o sabi do na todo. Bontok na tako tuhun ngabi,
Bentuk kepemesisan detoko seminandot isido mantad surga. Mazadi spiritu tebi tua nada di Tuhun dadi hangai Mary nada di do Tuhun. Bentuk sebab detoko dan nakapapakid salib dadi sibo di Pontius Pilate. Nandoso isido do kapatazon nohobong. Timenungag bagu untuk ditadaw kumatahu id ketunudan miampai di buk do tengabi tua. Medin sabat isido dari surga na ikaw dari abananan di tama. Mikot may bagu isido id kebentugan dan memisala di sangimpasi nangapatay kepemerintahan daw ay samay kaupuson. Tumbazan zo di Espiritu tebitua, Tuhan, mananak dok basizon, muzu mantad di tama di tanak, miampai di tama di tanak, dos sambaan bentugan may. Tumbazan zo dari isa Eklesia tebitua Katolik Apostolic. Mga kunzo do isa kapagsuan bontok di kepohiangan do dosa ngavi. Mandadandadzo dari ketungagan di nangapatay di kapasizon di pamugunan demikot. Amen. Kanono makinsian di tama. Na sa kadungon na ko nada di sida na tumaunda mentok na ko'y katan di tanak daw i Jesus. Sisimbahan pa na ko nga ada di nada ikandak no. Ada di nada ikandak no. Doy mo zon dagay no da ibuan ngabi di Eklesia. Dontok papaiya iziho da kapadsuan da katangaban i kapagovit da kapihangan da doso. Kano no sumumbayang da di Tuhan. Ada di nada ikandak no. Do gumumuno da othun Kristian tomod do dumadi do sasi ngawi di abal tawasi. Kapataunda do bazaan di Kristus, do kuma, do ginavo, do paganakan, kinuwangan, kinuwangan, do pakakalajaan. Kanaw no, sumambayang, do di Tuhan. Ada di nada ikandak no. Do koyo, zikoy no da, do gatang, do kapadihinan, ikapagawit, do kasunizon, do kapituahan. Kano no sumambayang dari Tuhan. Ada di nada ikandak no. Do kapapasuni zikoy no da. Do tomoton di Kristus. Do katuhidan. Do sabiavi pangindapuan dagay. Kano no sumambayang dari Tuhan. Ada di nada ikandak no. Do tumbozoon na da di Tuhan, ipakyanuan ngawi, do ginabo dagay, kanaw no, sumambayang do di Tuhan. Ada di nada ikandak no. Sumambayang toko, mudak diho isumakit, miyampay talo COVID padam sisam, do maza, do sakaday, do kutul ngawi, nos ngawi, paganakan, kinuwangan ngawi, do ovid na da, do ikavosian, do dumapas, dititimpo, do kasusaan. Kanaw no sumambayang, do di Tuhan. Ada di nada ikandak no. Kanaw no mikot, do di Sancti Maria, tinado toko, mutiano do sido, do menampung do toko, kumanga ditanak do sido, ituhan do toko, Jesus Kristus, miyampay sumambayang, Ave Maria,
na puno kada grasya, yampay daw ikiningan, abitwa kadiditang nga do sa babitondo, o mabitwa ituba di tinano Jesus. Sancti Maria, tinadikiningan, pakinsanay si koy, tutuhon ngabi mamidoso, na babay na umtog jam do kapatazan sa. Amen. O ikiningan tamaza, kontob si koy na da do sungavian, di sontob pinapotonda da bazan, montok di tanakno. Dabay na, bamasus koy no, tumonda montok do kay katan ni sido, doy pangakando Kristia, lamoy da angantay na da ikonhuan nga bidagay, ongo humis na da ibazan za di tongo unsab. Maza di Kristus Tuhan za. Azok na tuan kinengan do sabe pinangun. Tumazarok bosian nuno ko tayo musika di loti tangkon sa diaw. Tuba di tanah. Om kalajadhon ngawi di tinaw tuhun. Dumadi mai iti montok nagay di loti dok posisyon. Azo no sohihinay ikinoingan.
Also kuno Tuhan kinaingan dosa pepe pinangun. Tumazadak bosyan no nakatay mo zikoy dihing anggur takon zadiaw. Tubadi kubas anggur o makalanjadahan ngawi da tinaw tuhun. Dumadi maiti di tinuman no kasunuvananza. Azo no so hinay di kinoingan. Imang sambayang tu pinay ngawi do kau bukan ku om dezu ngawi o tayo mandada di kinaingan i tamatabakas. Toy mo no da di Tuhan di kahubukan do itongon nu. Montok di kasa ng kabontugan di ngandaw. Montok kobosyan do toko om di kobosyan do sabyabi eklesia to bitua daw. Konsiko noy Tuhan, biyampay da sambayang ngawi om titak ngawi dagay tahuduk. Om tu ay so i kobosyan ngawi dagay do makinsyan do padaman za ikot sumambayang zikoy. Day ko panampos zanza, biyampay di tumohig do kosyanan no. Baza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan biyampay di Yesu. O miyapay sulupan nu. Pain sabata ginabang ngawi di Yesu. Koy sa katon sa iti ngabi do di Tuhan. Kano manaknak po ng tuwanan ngawi do di Tuhan kinaingan do toko. Kotunod o papuhin iti. Ito tapat na katuno na matuwid iti, kaladyaza kapamasasanza. Tamay mo amin ng banopo na manakliyaw na kumanang katawadan ngawi Tuhan. Tamatabi tuwa, kinaingan tabakas ko sa masakopuson, mazari Kristus Tuhan za. Tu minanoy mo isido, dahil di kay katan kumoyso ni sido, di kasibahan na ton sida tuhon. Aming kano, da natuhuk, inugan ni manuugo di tahayd no. O minagibang montok na gaya di lahan, nagkapamasizan slajul, daw antok mikat bagus sido it kabantugan, am kaladyaan, sabi da nanadi na di daw pangintahang, isikoy, imintamong montok ni natadaw, tumungkus nda di batas tagazo, idom mo da babay na katamaz ko idumansan. Aming kano, biyampay da tasap ngavi, am huguan tasap ngavi, biyampay tikon la dyan ngavi, am pamalintan ngavi, biyampay sabi abi di magigison ngavi di surga, am kuasa ngavi da surga, humozo sikoy, di hozo kapasan, nakabantugan no, am biyampay aso ko puson, mangazo sikoy. Zawisido imikot hitingan di Tuhan asali di takabas ozo. Atau patabitwa ko, oy Tuhan, ito budos sa kabituahan. Itinapogi, do di zono da bitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy, mazada pasandat di espiritu no, da di tingabi miyaga bhabaw matu, mo'y dadali da itingabi namtok nagay, di tinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpudan iman patabusoy sido, nasaga ko sa dasiminuang na kondasan daw, minangano si Dodoloti, minanak daw ko pa ng katawadan ngabi, minangakib di, pinapatak di, na makikiiya ngabi daw mos. Ono iti, sabi ko, pangakan na diti,
Tu itinay-tinanku, ipatakan may montok Deso. Ilahan megadi untuk napongoy makan min sa sanop. Nano disdes saban. Minsan po na minanak dok panong katawadan ngavi. Pinatak disdo i dan makikii ang amin daw mos. Ono iti, sabi ko, Panginoon na mantad iti. Tu iti na saban di zako, iza di batas kapapagwa may so kapuson, ipatunguan may montok, Diyos o montok tagumu, montok di kapayangan na daw sa ngavi. May na iti dadikan naman dago. Ikatapatan taham latid ako tumbazan. Itinapagi naman sa sikay mamalamay, di kandaman, di kinapatasan ng kinatungagan daw, patakan sa diyaw Tuhan, ilo tinok po season, o misa saban ng kapamasisan, manak dok panong katawadan ngavi, doon ikitan sikay diyaw na kapadan na dumbangan no, o manumpuan na diyaw. O huduk ko zo, isikoy daw sumambayang, damagi na di tinanam sa di Kristus, o timong sa kinadadad iso, maza di Espiritu tabi ituwa. Ano may Tuhan, i-Ecclesia no, pantangkop, patutangkop ni pamagunan, ang mabitaw na sido dari kapanuan na tawad sa kanay. Sa ngabayan may pa ni Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Padang Ngavi. Ano mo nagita pinay Ngavi Dagay, inong akodop, edikan sa nandi katungagan, sabi napatay id kosyanan no. Tay mo na ziho, da dinabaw na puwas no. Kasi na guys sa Vevis mamayang sikoy, dabiang pa di hahangay tabito ang Mary tinadikiningan, Sancto Joseph sa Bodasido, miyang pa di apostol tang bitwa, sa Vevis Sancti, inakapapons ko diyaw di po ampus di umulan ngavi, kano sa kanadarak bosyan, na dumadi na sampit mungkus ngavi na kaposizon sa lajol, ang mga zo mambantok diyaw, mazali tanak no, Jesus Christus. Maza disido, miampay disido, omi disido, oy kinoyngan tamata vakas, idi kapisan di Espiritu tobitwa, sabi kabantugan ang kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid, ay so kapupuson. Dari penuh di mamasim na ugma zara kepengyaan pain kinaingan, kata masikoy na mabos. Oh
Pagkabasos kay Tuhan sumambayang sikoy, damantan patitikit talat. Patawad na damanak na pibabasan, itanaw nga fitakay. Damazari sa kaday na kosyanan no, pagkabas ka na natin may madamantan doso, ang paintampasi mantad sa pepi kasusan kinafo. Damasas kay paingandad, di kahan sa nanabituhan, di kay katan, di mamamasiza Jesus Kristus. Tui kepemerintahan ikuasa om ikabantugan nopo ngadiao da mabayno om soy hinay. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga vino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kadentong da dosa nga pinakay, nga da di katumbazan di eklesyano. Om katawad no da manak do sido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan miyang pahizab no, imamama siya mamalinta, montok sa hinahid ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan miyang pahidiyos tamay mo, Miyampay sumpano. kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idomba di kinengan. Intangay sido, imangido di daw sa ngavi di pamagunan. Abituane santap oho, da di makan bin sa sadap di domba.
Sonyando otoy moto iti I Kristus som soto ko isodi Patako dagay dota daw diti O akanon dagay doti kita daw Iyong ngapi o kahasan sa Om potuhido no ginabosa Itinotinan ku om sa aku kadaw Toy mono sa biyabiko Sonyando otoy moto kowiti I Kristus om soto ko isodi Jesus pahabaso nga visikoy Mantan nga bido kalaatan Kotumbasan dagay pagyotono Do kapadan di do tumanudya Itinotinan ku om sa aku kadaw Toy mono sa biyabiko Sonyando otoy moto kowiti I Kristus om soto ko isodi Kano sumambayang. Notagok mazani takanan no kabizan don sunduvan. Auduk ko sa sikay na makinsiyan diaway Tuhan. Damaza do ko'y hanganza editi ministerium. Mangya kanada dagay do mambisala tamba kozo di kanununga bidatana. Amigit togyot da di kanununga vida surga. Maza ni Kristus Tuhan za. Amen. Tabi na ko nga vi, ikaw po makinungaw da kapayhan. Sambayang kayman katangaban, miyampay kapanakan da kapahyangan nga vi, tay ko general absolution. Aiso da kapangakunan to sosanghun, da ponjulon miyaga di taon-taon nakatahib, nga isambayang kayman katangaban, miyampay do kapanakan, kapahyangan o tanudon. Kiva do duvota daw inatanto, muntok kaponjulan sambayang kayman katangaban, diti do iti it panambasangan Sancti Michael. Untuk kotu tadawuhan Desember, ita daw koduvo, tumimpun da jam kosizam, tahong 4 minit, da daw suvab, ontak nagi, da ko apadamhimo tadawuhan Desember, ita daw kotahu, tumimpun da jam kotu tahong 4 minit, da daw sadop. Intangan Diyosu i-website pero ke, montak kapoligistahan, da tumindapo da sambayang diti. Staff Mission Outreach. Kanjuliti dahil penambasangan diti do tadaw bayno untuk misa jam kavahu dong suvab o misa jam ko opod tahong 4 minit dong suvab. Untuk tadaw diti kiva do kapadagangan kakamot tong abitwa
tay ko Barangan Kudus. Kavasa ko nagi tumubong miyampay da mission staff nung kiva waton Diyosu o kamoy da sigil kamasukan, kasambutan, kapagyatan, o pisasaban. Nung sa kikyo da natagak o sigil di na kamoy, kavasa ko mudizo da ingko maganumahik di sigil da vago. Pungutan katahun na po di ba ino, nga montok da tabong katikis. I saw the holy hour, id po ompus diti timpu da Advent. Ababazan kapanutuban taon di Sancti Joseph, id paroki Sancti Michael Pinampang. Kanjul iti da ontok kavahu tadaw December, i tadaw katohu, da dayti id panambazangan Sancti Michael. Kiva da duvo pangan montok ababazan diti, misa manikit tadaw da jam ko 6 tahong 4 minit da daw nga suvab, miyampay da katahuzan miti hombus, kapiondat panagi da Feast of the Immaculate Conception. Misa diti montok nagi di Sancti Joseph. Ina po ababazan da jam ko 2 tahong 4 minit da daw nga sadop, nga dayho id hintun da PPC, miyampay nagi da katauhuzan miti hombus. Kiva da pohombuson tay ko presentation, mantad di Reverend Father Wilfred, o mantad nagi da Parish Pastoral and Parish Finance and Property, kakamoy da taon di Sancti Joseph. Palan montok taon duvong aibu duvong abadam duvo, iti nga pohombuson nagi di Reverend Father Wilfred da sadop nino. Pukyanuan da tumindapo, o pu nga vi da Parish Pastoral and Parish Finance and Property, inagi nga vi pu da Zone Pastoral and Zone Finance and Property, da babazan diti. Kapayhan kapakyanuan da misa, id po ompus da timpu Advent. Aw pakavasaon da makyano da misa da id timpu da Advent, gisom Domingo, i kinapodsuan to di Tuhan, i ko sizam tadavuhan January. Montok di tabinay nga vi, i nakapaguhu do pinapabuzo, do kapakyanuan da misa, nga man di timungo oviton, dahil misa hapas po minggo, i kinapodsuan di Tuhan. Kiva ivagu do kapayhan do sangyan tadaw. Kapalijistahan do boboson kapamasukan da tanak tongonini. Kanjul iti ontok ko opadamiso tadaw buhan December, i tadaw konom, i tumimpun da jam ko 2 tahong 4 minit dong sadop, da dayti id panambazangan Sancti Michael. Montok do kapalijistahan da boboson diti, beyond Diyosu da website para ki. Umuntok kapayhan dito ponsol, aw tagal da magavit da tanak untok tumindapo da boboson diti. Muhay nga duvo i mananggong, musiti da tumindapo da id boboson diti. O musiti nagi da naganap da duvo dos sungkit, nga duvo muhay mananggong. Tanudon no SOP kapanuntudukan, di komiti i managuvang kaladya. Kapalijistahan klasikul minggu, taon 2022. Montok susumikul PMG, IKK, IKD. Okab kapalijistahan diti ontok ko himo, ko opadam duvo, ko padam sizam tadawabuhan December. Kapalijistahan diti paingukab montok di susumikul haid, i kabavago, dadayho id hintun PPC, mantad jam ko si zam dongo suvab, gisom jam ko iso tahib tangadaw. Yuran montok sanguhun na po nga RM o padamhimo. Ina po ikivamya Pinay nga kabalay da RM o pad linggit sanguhun tabinay
daw. Iti na po pangwangan dahogo nga paingukab na po di tibuhan December. Untuk makiligisto, oviton na dahin da sijil kinamasukan, sijil pisasavan, sijil suat kinasusuvon, IC, tahu dahin sijil kinasambutan nung nakasambut no. Sumambut poin sakay kulita, kanjul nega tamoy mo, dapat titikid minggu, manta jam ko padam duvo, gisam jam ko padam duvo, tahu 4 minit do nga daw. SOP tay ko tulan kalaja pinatantu da umampasat da misa. Ino susumambayang ngavi ino sungkitan da naganap miyaga di kaintahangan da may sejahtera dia ho o pakabasaon da umampasat da misa id panambasangan. Ino po isu sumambayang aw po nasungkitan nga aw pakabasaon da umampasat da misa id panambasangan. Dazanak ikiumul da opadam duvo o midsibo, pakabasaon da umampasat nga mositino da naganap da sungkit, ingo duvo mohoing daw. Untuk susubay kapayhan, kito dia zu id website paroke katahuadan. Kano sabiabi ming kakat? Katabian gugumampe de madadabos, sabari hangay tabitwa Mary. Dadiyaw pinatak ni kinaingan, itanak tuntoy son daw. Dadiyaw pinahansan di Mary, ikatumbazan daw. Diampay diyaw, dadadi Kristus na tuhun. Tabitwa Joseph, dadagay panogi, pagkitanay diyaw somni, dasang huntama, amubitaw sikoy dan lahandok posizon. Pakianway sikoy da grasya, kabinsyanan sinyo, umhigay sikoy mantat patitikit talat. Amen. Ituhan miyampay Diyoso. O miyampay suduban mo. Ikiningan tabakas membalakat na Diyoso, itama, amitanak, amispiritu tabitwa. Amen. Ugad no, ompa balon no, iabal tabasi di Tuhan. Kotohadan doit kinaingan. Ada seru kedengaran menimbulkan pengharapan. Terbitlah bintang cemerlang, gemilang berterang-terang. Diutus Bapa anaknya mengambil dosa dunia. Hai manusia bangunlah, tebusan tiba segera. Pencinta alam dunia sudi bertugas